Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Aseke sibuke le ndingilizi engidwebele la, i-circle, indingiliza yethu sidwebele la. Sizozama ukuthi ngalo mdwebo wami wendingilizi noma ezinye indingilizi engizophinde ngizidwebe, sikhulume ngama radius, sikhulume ngama diameter, sikhulume kakhulu futhi esifuna ukubamba lana i-circumference. Ngizozama ukukuchazela ukuthi sikuthola kanjani lokho nanokuthi kuqonda ukuthini. Sithi ngizoqala ngalaphi, ngizolidweba ichashaza lami lokuqala mhlawumbe lokuthi ngibambe. Asithi nginechashaza lami la phakathi nendawo khona impela. Phakathi nendawo. Asithi mhlawumbe kuyisibalo sami sendingiliza bangiphile mhlawumbe asithi bangiphani qala nganje. Sifuna ukwazi kakhulu noma ngabanzi thina nge-circumference. Asithi mhlawumbe bangiphile bathi i-radius yami nansi la. Uma ufuna ukwazi kabanzi ke futhi nangendaba zama-radius ethu nama-diameter ungaphinde ubheke amanye amavidiyo ethu akhuluma kabanzi ngakho lokho. Kodwa la sizogcizelela ini kwi-circumference. Base beyasibuza ke noma sitshelwe okanye sibuza ukuthi ingubani i-circumference nanokuthi ithola kanjani mhlawumbe i-circumference yendingiliza yethu noma enye nje abasidwebele iyona uba ukuthi mhlambe uyuhlangana nesibalo esinjengalesi. Sidwebele asithi ufuna ukuthola, asiqale nje sithi ukuthola indawo ubude obuyiqiniso noma indawo ende kakhulu kunazo zonke indawo phakathi kuyona indingilizi. Ungathi mhlawumbe le ngeke kodwa uzuthi le ngidwebe ngamachashaza amancanyana la ngoba uyabona ukuthi hayibo akusilona iqiniso lelo ukuthi iyona ndawo ende kakhulu phakathi kwendingiliza. Kodwa ke ziningi indawo ezinde kakhulu ongazithola phakathi kuyo indingiliza yakho le. Asithi uyaphiwa kuthiwa nanku ke une diameter yakho ubude diameter bethu yini indawo ende kakhulu lapho phakathi kwindingiliza yethu. Ungaphinda uthole nanokuthi indingiliza yethu noma i-diameter yethu lena uyithola ngokuthi uthi times 2 i-radius yethu. Uma bekunqamulele ku-half la wesibalo wendingiliza u-half waso la bethi i-radius, wena ke ukuthola i-diameter uthi nje kabili ukuthola i-diameter uthi kabili nje i-radius yakho. Ncase ngikubalela igama la elithi circumference. Circumference ke iyo yonke nje indingiliza nje usuyibhala usuyigoqa usithi nje uyidweba yonke, hayi usuyihafula, hayi usubheka ubude nani indingiliza nje ubuphandle bayo nje ubugungquluza bayo. Iyona ke i-circumference. Asithi ke i-radius yami asithi ke noma ngithola ukuthi ngino 3 over 1 la ncase ngisuse lokho. Asithi ngine ratio yayo indingiliza yami noma i-circumference yendingiliza yami uma iqhathaniswa ne-diameter. I-circumference yami iqhathaniswa ne-diameter kuyi-ratio. Sithi bakukhiphe bathi u-3 is to 1 is to 1. Okusho ukuthi i-circumference yami bangisasithi siyahlawumbisa sithi ingu-3, i-diameter yami ingubani ingu-1. Okusho ukuthi ngikubiza ngikuzama ukubamba njenge-ratio lokho. Asithi sinendingiliza enye nje futhi mhlawumbe singenza ngayo isibonelo. Bathi i-circumference yakhona le ndingiliza yami engibambe ngosila inelabani ingu-6 meters. Bengitshela nje ukuthi indingiliza yami lena ya 6 meters i-circumference yakhona ingu-6 meters. Base beyangitshela ukuthi i-diameter yami lena futhi yona ingu-2 centimeters. Lokho uzokugoqa kanjani? Sibe no 3
sibe no 3 times 1 over 1 sophiwa ba sothola 3 usipha no 1. Kodwa ke ungani ngithi 3.1.4 something 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 noma inumbers lokho esiqhubezela. Ikona phela lokho kukhishwa yini isisindo sethu sika pi. Isisindo sethu sika pi siyakhishwa yini? 3.14 kuqhubeka kanjalo. Asibona ukuthi ngikubhalela upi la ukuze ungakhohlwa ukuthi ingenxa yokuthi ni siveza upi ingakho ngibhale u3.4 bani kuyaqhubeka. Ngifuna ukuthi sike sizame ukubona noma sizame ukuveza nangezinye indingiliza noma ezinye izibonelo ezowenza ukuthi sikhulume kabanzi nge-circumference. Asibone sithi ukweqela noma sithi ukudlulela siyengezansi. Ngishintshe umbala uthi ukuhluka kancanyana nje. Kithi i-circumference yani kuzomela ngidwebe indingiliza elandelayo. Kodwa ke asithi uma sesithi nje ukuqedelela la angithi sithola i-ratio yani ya circumference over diameter. Basithola u-circumference over diameter. Sithola u-C over u-C no pi wethu wa D enzansi sino 2 times R. 2 times R ngoba yini? Ngoba i-circumference yethu singayithola noma singayithola i-diameter yethu singayithola ngokuthi ni sithi 2 times radius. Okuzosipha kalulu ini impendulo ye-radius. Asithi nginendingiliza la. Bamba ichashaza lokuqala. Ngilivulele ngala noma ngasaqondile kakhulu indingiliza zami. Senze ibonelo nje ukuthi sizikhumbuze noma sizasize kabanzi ngama circumference. Asithi radius yami 3 meters noma 3 bani 3 wami uthi meters lapha m. Base ngithi circumference yami u2 pi times 3 meters wani we radius. Asithi ngithola bani u6 pi meter. Angithi vele bangithi 2 pi times 3 meter ngizothola ba u6 pi meter na kanjani. Asithi ke sengithole into enjengaleyo. Upi lona ngingaguqula ngithi nangithi upi wethu sitholile lapha phezulu ukuthi unguba u3 bani 3 point bani okusho ukuthi bangase ngithi ke 6 times lo 3 point bani ngathola u18 point inamba ziqhubeke zishone phambili. Uyayibona into enjengaleyo. Ngoba phela upi wami ngithi asizikhumbuza ukuthi lapha phezulu sithe upi wethu uyinamba nje emela bani. Upi wethu uba inamba emela bani uba inamba ethi emela u3 point something something inamba ziqhubeke. Ngakho nami impendulo bangithi times 6 ngase sekukuthi ke 18 inamba ziqhubeke. Udiameter wami lona ngithi ungu6 meters. Ngobani u3 times 2 usipha ba usipha u6. Angithi udiameter kalula nje ungawuthola ngokuthi uthi i-radius uyithi double noma uyithi times 2. Diameter ungayithola kalula kanjalo ke. Sidlulele senze isibonelo lesi sithi sino C we circumference wethu ungangobani ungango10 meters. Base siyazibuza sithi ngabe ubani i-diameter. Siphiwe nje ukuthi isibalo sethu leso sino C wa circumference wethu o10 meters. Base u-diameter lona sothi sibiza ngoba singaba no 10 meters over pi wethu 10 meters over pi wethu ukuze sithole ini ukuze sithole i-diameter sizothi D equal 10 meters over pi wethu
khumbula ukuthi upi wethu umeleni sizithole sesino r equal half wa d ungasipha bani half 10 over pi susane ngene kanye sibe noba 5 ngale sibe no 5 over pi ngasho ukuthi 5 pi ngalaphaya uyabona ukuthi izibalo zethu zama radius zama diameter kanye nama circumference kuba into elula kanjani khumbula ukuthi pi besithe u3.14 inamba ziqhubeke ziyele phambili okusho ukuthi uma utimes laphaya okutholile sekukunika inamba engqo yakhona ye-diameter yethu uyabona ukuthi izibalo zethu zilula kanjani qhubeka nje wenze ezinye izibalo ezizokwenza ukuthi wazi kangconywana ngama circumference ama radius nama diameter ethu